idol neke generacije koja još i dan danas šeta Beogradom, vidite, ošišani skoro do glave, trenerke u farmerkama. Mislim, to je kultura neka, sad čuvaj Bože. Jedan tako ošišan čovjek sa jednom trenerkom od 150, 200, 300 maraka uvučenom u farmerke, svaki i najobičniji saobraćajac policajac na ulici bi ga po zapadu legitimisao, proverio, ispitivo. Ajde, dovedite ga. Dovedite ga. Uhapsi ga i dovedi ga, ajde. Potpuno onako. Znaš što si uradio? Teško, nije dobro. Ne znam. Vaši. Ne znam. Vaši, ništa, samo da bude stabilan i pripadnici ministarstva spravite ga do način pravosudnih organa. Preuzmite lice i odvedite ga tamo gdje pripada.
Kako se prezivaš? Glasnije! Malo ti stisnemo Nemoj da te molim, nemoj. Zdravo, malo. Nemoj. Dobar dan. Dobar dan. Bravo si mi. Vaše isprave, molim. A što? Napustite vozilo. Aj bolje ti uđi, sine. A jel tako? Uđi, otvoreno ti pozadi malo da gledaš. Ajde. Dobro. Ovo je drugari, deste! O, di si ti?